mwiza mugoroba umugisha kuri twumva amasaha ya nimugoroba mugoroba umugisha kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi mugoroba umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Abantu benshi bari bamaze iminsi bambaza Karemba Aimable umeze neza? Yes, meze neza, ndakomeye, ndashima Imana kandi nongeye gusuhuza abakunzi bacu rwose mbabwira yuko tubazaniye ikitwa makuru adasanzwe. Yes, nukuvuga ni byinshi cyane nyine tugiye kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Aha hantu bari bamaze iminsi basanzwe bahamenyereye ndi njyenyine, ariko kuri no mushitsi ndagira ngo mbabwire yuko rwose nyamuneka namaze kuba mbazana umwe mu nkingi za mwamba, ariko banzi babwire bari kubarize hehe uyu munsi. Moses, ibintu by'ahantu duhagaze cyangwa se ahantu turi aka kanya ntago nshaka ko tuhatangaza kuko Moses byatangiye ari ngiye uza hano muri bino bice nkakuzanira amakuru nkakubwira ni navuye za Cibitoki, navuye za Kibira, navuye mu bice bitandukanye, Korine Mujejuru, Korine Munanira n'ahandi hatandukanye. Ariko noneho ikintu gihari aka kanya ahantu duhagaze, urebye haruguru ukareba hepfo cyangwa ukareba inyuma, yego, ukitegereza hasi, yego, hari ikintu kidasanzwe. No mpamvu rero ni byinshi cyane tugiye kuba tugaruka tuva imuzingo. Barabizi ni by'umwihariko ni hano rwose mutubariza twebwe ubu tuba twamaze kuhatera amatako. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi tumaze iminsi dukurikirana byinshi, twakurikiranye amatora y'abadepite, twakurikiranye amakuru agiye atandukanye by'umwihariko y'ibijyanye n'ibiri kuba mu mujyi wa Uvira. Urabizi ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirahorohereza umusada uremereye cyane kugira ngo izi ntare zasarambwe zidakuramo uyu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose byinshi cyane n'ibindi byinshi, inama zirimo ziraba i Bujumbura, turaje tubyinjiremo. Ariko mbere kugira ngo tubyinjiremo, bwana Karemba Aimable, nyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira. Ngira ngo ikaze ni yawe usuhuza abantu badukurikira, asigaye mbabwira ingingo z'ingenzi duhita twikomereza n'amakuru. Ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abakunzi bacu amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Kenya, mu gihugu cya Kongo. Nanabibutsa rwose gukomera cyane mu bice bitarimo umutekano, mukomere cyane, Imana iri muhande rwanyu kandi muremye mu ishusho yayo. Niko kandi nanone hanze ya Afurika y'Uburasirazuba, abari za Malawi, Afurika y'Epfo ndetse Mozambique, twabashuje. Dukomeza cyane ku mugabane w'Uburayi, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, abari mu Budage, abari za Australia n'ahandi hatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite abantu benshi cyane bwana Moses, nabo twabashuje kandi tubifurije kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Muri Aziya twabashuhuje mu bice byinshi bitandukanye, mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Omani, muri Katari. Tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi njye mpita mbangura, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari hano rwose za Cibitoki, bari Bujumbura, Bubanza, barahitwa za Ruyigi ndetse na za Gasorwa. Tubahaye ikaze by'umwihariko muri rusange. Bwana Karemba Aimable, turaza gukubita tubangura kugira ngo niwaguze megabyte z'ijana icyo kintu bacyumve neza, aya makuru aze kuyumva mu buryo bwihuse kandi yose birangirane ayasoje. No kuvuga ngo rero twirukanse cyane, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva byibura amatora ajye gushyiga ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 atakibarizwa kuri ino ntebe. Ngira ngo tumaze iminsi twumva abarimo Agathon Rwasa, na turaje tunabigaruke mu buryo burambuye. Yenda ibyo ngibyo turaza gusimbukira mu ishyamba ry'Ikibira, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda haturuka, turebe icyitwa inkuba gikomeje gukubita. Moses ntabwo guca mu ijambo, ariko inkuba zongeye gushwanyaguza. No muri no minsi zirimo zirakubita, numvaga ari mu gihe cy'izuba. Nta munsi n'umwe inkuba zidakubita. Niyo imvura itaguye cyangwa se iyo imirabyo itaje, inkuba zirashwanyaguza. Yes, no kuvuga ngo turaje tubyinjiremo, turaje turebe Cibitoki amakuru ariko aturuka Bujumbura. Hari amakuru menshi arimo aturuka Bujumbura, harimo
urujya n'uruza rw'abantu ngo batazwi bakomeje kugenda bagaragaramo, umutekano ntago urimo uragenda uhagaragara neza. Cibitoki amanama arimo arakorwa, arimo avuga ku mujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kurinda bikomeye ikibuga cy'indege. Ese niyo mpamvu bitera bimeze bite? Ariko bwana Karemba Aimable uze kunyemera tugaruke n'uwitwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito muri gereza by'umwihariko y'u Burundi, ushinzwe gutera kudeta, kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015 na n'ubu kiri muri gereza. Binavugwa yuko isaha n'isaha ari umwe mu bashobora kugora uwitwa General Neva mu gihe yaba arimo ariyamamaza mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Mbere yuko aya makuru tuyinjiramo, reka tubanze tugaruke ku kijyanye n'abadepite mu gihugu cy'u Burundi. Habaye amatora y'abadepite, aya matora y'abadepite agaragaramo ubujura bukabije. Ese bwana Karemba Aimable koko ubu bujura mu mboni zawe, mu busesenguzi bwawe, bwarakozwe ntibwakozwe? Bimeze bite? Amakuru ukuraweho ubundi ubwabwite nayahe? Moses nshingiye ku mitekerereze yanjye, nkashingira ku byo mbona mu gihugu cy'u Burundi, byaba ari kuri politike ikoreshwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanyije. Gahunda bafite ishyaka rya CNDD-FDD ni ukwiharira ubutegetsi kandi bagahera hasi. Yego, uretse kuba turi kuvuga wenda abadepite no mu zindi nzego zo hasi zo mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngubu gahunda bafite nuko ishyaka rya CNDD-FDD nibuza rigomba kwiharira ubutegetsi ku kigero kingana na 99.99%. Birumvikana yuko n'uwo nguwo umwe cyangwa icyo gice gisaguka cyaza kije mu ishyaka rya porota mu mbare. Yes, nta kibazo komeza. Uwo nguwo umwe ushobora kuba yaza akaza yivanga muri iryo shyaka rya CNDD-FDD, nta jambo azaba gifite. Kuko naramuka navuze gahunda uwitwa Evariste Ndayishimiye afite ni ugufata ku gakanu utamwimvamo cyangwa se udashaka kumva nk'uko yumva cyangwa se ibyo atekereza. Impumba ni yanjye rero, nk'uko wari umimbajije, amajwi yaribwe kandi byavuzwe n'abakora muri ino shyaka rya CNDD-FDD, babibwiye bamwe muri benshi, babitangaje. Amajwi yaribwe, ibi byasesenguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ndakubwiza ukuri yuko rero bigiye no guteza ikibazo, kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bambariye urugamba. Yes, iki kibazo nashaka kukubaza, ngira ngo tumaze iminsi twumva amakuru agiye atandukanye. Hari amagambo twasesenguye mu buryo bugiye butandukanye ku kijyanye n'uwitwa General Neva, yuko arimo arakora buri kimwe cyose ngo yimakaze cyangwa se afate ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe kugira ngo abone buryo ki n'ubundi amatora bashobora kuyegukana. Ese koko urabihamya cyangwa se mu busesenguzi bwawe ushobora kutubwira buryo ki uyu mugabo arimo aragenda afata ibibanza byinshi muri ano matora ateganyijwe kugira ngo ishyaka rye n'ubundi rikomeze kuyobora? Ni mu buhe buryo nimba bitari bigukomerere cyane? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ku ruhande rwa Neva, ku ruhande rwa Neva rero impamvu ikomeye cyane akomeje kugenda yiharira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, navuga yuko ariyo political system ikunze gukoreshwa cyane n'abanyepolitike benshi hano muri Afurika. Ariko cyane cyane noneho mu gihugu cy'u Burundi ho biragaragara ko biri kongera n'ubukana cyane, kuko biranavugwa yuko muri karitsiye nyinshi zitandukanye mu mavire uwitwa Evariste Ndayishimiye yagiye ashyirayo abantu b'intasi, avuga ati aba bantu nibamenya amakuru yuko hari umuturage n'umwe uri kuvuga nabi ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa utari gutegura kuntora, uyu muntu agomba gukurikiranwa kandi akazatabwa muri yombi, bikurikije yuko n'ubundi agaragaza yuko adashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi rero Evariste Ndayishimiye nta yindi mpamvu yafashe izi ngamba zo kwiharira ubutegetsi cyangwa zo kuguma kuri uru ruhande ahagazemo, nuko yakoze ibikorwa byinshi. Urabizi impunzi nyinshi zahunze igihugu cy'u Burundi zihunga imigirire mibi ndetse n'imikorere mibi y'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye bikanamunanira gucyura izo mpunzi. Zimwe muri izi mpunzi nizo zavuyemo umutwe wa Leta Itabara uharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi utavanguye ubwoko cyangwa ngo uvangure agace. Ibi rero Evariste Ndayishimiye aravuga ati haramutse hagize gutya hagatorwa undi muperezida hano mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se nkaba nagira imyanya mike hano mu gihugu cy'u Burundi, birashoboka yuko kumirika ku butegetsi byakunda, cyangwa se n'uwaza yaza yihishe mu mutaka wa Leta Itabara hanyuma yewe izina ryanjye rigahita risibangana ku ikarita. Yes, birumvikana, ngira ngo icyo kintu ugisubije neza. Ahubwo tugaruke gato ku kibazo maze iminsi mbazwa n'abantu benshi.
hari abantu bavuga bati FDLR nyinshi zabaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe zirakorera imyitozo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bakavuga bati birashoboka kuba ahubwo bazitiranya n'imbonerakure. Ese mu mboni zawe koko FDLR mu gihugu cy'u Burundi zirahari cyangwa ntago zihari? Moses rero hari operasiyo yitwa Minova Bukavu. Iyo operasiyo ya Minova Bukavu intare zise ngo ni simple operation. FDLR yari iherereye mu misozi ya za Minova. Ni FDLR bavudukanye barayimanukana bayerekeza hara mu misozi ya za Karehe. Bayirenza za Karehe barayimanura za Kabare muri Bukavu. FDLR barayimanura ubwo Minova urabizi ko ari mite twariye Masisi. FDLR barayimanura barekeza hariya za Mumasho muri Sud Kivu, barayimanura Kamanyora. FDLR barayivudukana bayigeza za Sanje na za Remera muri Uvira. FDLR yambuka ikiyaga cya Tanganyika isanzeyo abandi ba FDLR benshi. Uwitwa Kisekedi Shirombo yari yarahaye Evariste Ndayishimiye ngo abe abamubikiye nyuma yo kumenya amakuru yuko n'ubundi M23 gahunda ifite atari yo gufata umujyi wa Goma gusa, ahubwo gahunda ifite ari yo gufata na Sud Kivu muri rusange. Urabona FDLR yari iri muri ya misozi ya za Minembwe. Yego. Urabona FDLR yari ihara za peni kusumira ari amashyamba ya za Shabunda n'ahandi hatandukanye. FDLR yari yirunzeyo yose ni yari iri hara muri teritwari ya Masisi mu bice byara muri za Minova. FDLR yari ha mu misozi ya za Kare muri ari amashyamba, niyo yimanukiye yambuka ikiyaga cya Tanganyika isangayo abandi barenga 9500 bari mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko binavuga yuko igihugu cy'u Burundi aba FDLR gicumbikiye bashobora kuba barota n'aba FDLR bari mu gihugu cya Kongo. Ibintu ntago byoroshye. Ibintu noneho ndaza kubyerekeza mu buye buryo. Nukuvuga rero reka yenda ibi twita tunabivaho dukomeze kuko turimo turakubita tubangura, ahubwo tugaruke gatoya ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda turuka mu mujyi wa Bujumbura. Na makuru nayo nakomeje kugenda mbona garukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi. Harimo izi za social media Burundi, hari ibitangazamakuru birimo iza Indundi TV zikomeje kugenda zitangaza amakuru menshi ibikomeje kugenda bituruka hano mu mujyi wa Bujumbura. No mujyi wa Bujumbura kugeza amaginga bivugwa yuko utarimo umutekano. Mu masaha y'umugoroba hari kugaragaramo patrouille z'abasirikare benshi ndetse n'ahitwa za Gitega. Ese Bwana Karimba Aimable, iki gihugu bavuga ko isaha ku isango Red Tabara yazagishwanyaguza cyangwa se ishobora kuzakinjiramo. Ubona Red Tabara koko mu gihugu cy'u Burundi ishobora kwinjira muri no miji byoroshye nkuko abarundi sanisa bahora babyikeka? Erega Moses, icyo kibazo mbajije ni nkuko ushobora kuba wabaza umuturage wenda runaka ukamubaza ati ubona M23 bishoboka yuko yakwinjira mu mujyi wa Uvira. Ibi ni ibintu byoroshye kuko n'ubundi aba bana bo mu mutwe wa Red Tabara ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, ibi bice bya za Bujumbura, imisozi ya za Kibitoki, za Kirundo n'ahandi hatandukanye ntajya kurondora ngo marangize. Ni ahantu bavukiye bazi aho baca munsi y'ubutaka, baca hejuru y'ubutaka, bagenda baryamye cyangwa se bagenda bahagaze cyangwa se bagenda bicaye. Bazi uburyo bashobora kuba bajya muri ibyo bice mu buryo buboroheye. Ni nabwo bwoba uwitwa Evariste Ndayishimiye ubona afite kuko Red Tabara imaze imyaka myinshi itegura ibitendo karundura, ibitendo karabutaka byo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bukomeje kujujubya abaturage. Oya n'ubundi arega banavuga ko bagomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi demokarasi iriho y'uwitwa General Neva igendera ku bintu bijyanye n'amacakubiri n'ibindi bintu tusanzwe twumva mu gihugu cy'u Burundi itakibarizwa. Ibyo ni ibintu n'ubundi twe tuzi kandi tumaze n'igihe dukurikirana cyane. Ngira ngo yenda baze kutubwira ku minota yenda niyo wabitubwira mu buryo bw'ibimenyetso kugira ngo tuze kumenya ese iminota tugomba gukora iyihe. Yes, nukuvuga ngo rero Bwana Karimba Aimable ndagira ngo twirukanke cyane by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda by'umwihariko hano za Gitega. N'Igitega kugeza maginga ya ni igice gitahamo abayobozi benshi kandi kikaba igice nanone dukunze kumva kigaragaramo umutekano muke. Ese koko aba bayobozi bata muri ibi bice abenshi banavuga yuko babigiramo uruhare, bakavuga ko
bagambana, hari na bimwe mu bantu bashobora kugambana igihugu cy'u Burundi, kuko mu minsi yashize twabonye uwitwa Gervas Ndako buca bamwirukana mu bintu bidasobanutse, intebe yari umugambwe mukuru wa CNDD-FDD, intebe yari ariho yicazwa abandi, twabonye abitwa ba Ernesto bitwa mu minsi yashize. Ese koko iyi CNDD-FDD bivuga ikorera Igitega, nawe ni kubibona irimo ubugambanyi indani muri yo? Nuvuga ngo Moses Rega, iyo ugiye gukoresha politiko yo gucamo amacakubiri abaturage mu gihugu cyawe, yego, nuvuga ngo iri shyaka rya CNDD-FDD gifitemo abanyepolitike benshi batandukanye barikoreramo, kandi abanyepolitike barikoreramo n'ubundi nibo baturage b'icyo gihugu. yego, ni ukuvuga ngo tuvuge niba Moses wenda uri murumuna wanjye, uri murumuna wanjye wenda wo kwa data wacu cyangwa se wo kwa mama wacu, urumva, nkaba ndi umuyobozi mu ishyaka rya CNDD-FDD, wenda Evariste Ndayishimiye anyizereramo wenda ko navukiye mu gace kamwe nawe cyangwa se namukuriye iruhande, akabizeye yuko azankoresha nk'igikoresho, aho ambwiye kujya nkajyayo, ibyo ambwiye gukora nkabikora. yego, icyo kintu rero nicyo cyabaye ikibazo iri shyaka rya CNDD-FDD impamvu rikomeje kugenda ricikamo amacakubiri, nuko n'ubundi abaturage ndetse n'icyiciro kimwe cy'abaturage cyane mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kibasirwa cyane. Aba bagabo bari mu ishyaka rya CNDD-FDD bafite abagore bashatse muri iyo miryango ikomeje kujujuba, bakavuga bati rero natwe kugira ngo turengere imiryango yacu, turengere cyangwa se imiryango y'abagore bacu, turengere imiryango y'abashuti bacu, nta kindi kintu twakora, Evariste Ndayishimiye tugomba kumugambanira tukamukora ku butegetsi, kuko nawe biragaragara yuko gahunda afite ni ugukomeza kutuyoboza ngo n'iyicyuma. yego, yes, ni ukuvuga ngo rero tugiye kuvuga bwakira bugacya, ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni amakuru menshi tuba dufite arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo aho muri bumubarize hari abantu bashobora kuza kumumbaza, muze kujya kuri Blessing TV Rwanda, niba nibeshye, Blessing TV Rwanda mushobora kuza kumubariza. Yes, Bwana Karemba Aimable, reka nkushimire, dusoreza aha ngaha, murakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Moses. Nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo, twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icyambere, hari ibiganiro bya Amerika, u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza, itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo, ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'u Burundi, zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari uw'abamercenaires ngo bava muri Colombia, ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option cyangwa ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Romania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Congo, abasirikare b'u Burundi, ni n'aba mercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure
la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda no Burundi, ndetse Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shibangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose. Muri cya kiganiro mberukana navuze ni hamwe guverinoma ya Congo ni y'u Rwanda ni ya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kari akarere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Congo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue,
ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Derek yagiye kwitabaza wa Colombia, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, ni rindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubereka abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo bavyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare ca Uganda, ca Kenya, c'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona yuko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa arejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba AFC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkorabaratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko
barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, ntishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe koalisiyo ya Amerika niyo koalisiyo baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare, ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma yo muri Afurika ari korompi y'amanyantege, kuko barahahombera, kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka sekirite ku nyungu za investissement z'ibyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nababwiye rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngombye kwegeranya mvuga gute? Ngombye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nicyo gituma rero burya Abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanyemo umutima wo kwifuza kurondera amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cyagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Icyo gituma burya
ibijyanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo cyangwa iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hari abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kurwana ubu ni ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo ukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugera epfo, iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro canke ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga canke ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bayishigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora programme ndende, bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, batifuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo, ariko bikaba ari ibiganiro vy'uburyarya vyo gusamaza vyerekana nubwo babishira ku mukono bakavyemeza, kuvyitondera no kubishira mu ngiro waba umugani. Muri make nivyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, ibivugwa hanze, ibivugwa n'abanyaburayi, ibivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremwo igitekerezo kimwe cotuma tubona intumbero yuko ibintu biriko biragenda. Ikibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi nimba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'Abaromaniya. Urabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya SADC ikicira mu Rwanda ikigira. Nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga
iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari, bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano si muri East Congo gusa, ahubwo mu gihugu cyose icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika ndetse n'icyo ku isi. Abaganda, aba AFCM 23, abanyarwanda n'ingabo zishoboye kwestablisha amahoro ahantu hariho hose. Kimwe gusa icyo nifuza nuko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu boja hamwe bagategura urugamba rurimo isomo ryo guheza ibindi bihugu n'iyindi migwi y'abamercenaires